Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan nyadu Shpaubaje Main Step, hadu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng, ki samla, ya piru barok kilong kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingikai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don shibut ki jingikai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal, but Khasi vocal. Kane ke music school ke Jepanya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ke admission hakane music school. Katba kajingenyo vote sering darbar ke HADC hapo Ribhoi District kadang ya isyat-isyat hadu menta. Hakasinyo kepesan nang tam kekong rona kamdek naka NPP naka nongpo Constiteuncy haumsning nang tam kekong Magdalene S Maulong ka Kyrtong naka parti NPP hamawati nang tam uba Jobland stand u Kyrtong ka NPP hajirang nang tam u Sosna Sokton naka NPP mat Umroi Constiteuncy nang tam u Kyrtong ka VPP uba Isneihing. Laban kedewahang ne bahadu menta Ribhoi District nang tam ka parti NPP na Southly Constiteuncy like no tang Umroi Constiteuncy badang tam ka VPP u Kyrtong pa Isneihing.